Togo ni horbo ma. Ador hatiti. Andor hatuka ma togo ni horbo, andor hatiti ma togo ni horbo. Penggeng sormatua ma di hamu keluarga ni amang burunami satu damar ini saat tu marnono. Matu Suaksongoni di pengantin. Popunami ini tulang si Morakir, tulangnya mama ini. Asai botoho martarombo, apalah tulang ni mama aman si Morakir. Gak pala panjang dari tulang menyampaikan, tetaplah andalkan Tuhan di dalam hidup rumah tanggamu. Semoga kiranya rumah tanggamu diberkati Tuhan sampai akhir hayatnya memisahkan kalian. Kalau di mana boy pasar harta Tuhan muda dua, saya tuata nama bazal suita. Kita sama tamu dong. Adong DP. Jadi molate matutu di tuhata, molate marang di parsorat tadi pala tikyon. Matu tulang. Dihamu namang buru nami Raja Lubat Tobi. Gabi tulang. Isojong dohami tulang muna Raja Silitonga, dinarogok ko do jojo muna. Gabi tulang. Dinamarlas ni roa di partikyanok kita. Imatutu dinanaw madjalo pasu-pasu parbugason pahop nami. Sinamat na martua di bata marhite-hite na posona. Gabi tulang. Sila ni ditutudiod ko haming siya tunga-tunga di pungwata. Raja Silitonga dinama kalason. Mandok maulate ito amat na martua di bata. Di sa luhut pasu-pasuna na pinasahat na tuhamuna. Terlumo bima tubere naksoni tu buru nami. Di tutu dihamu bere dok buru nami. Tangyang nami matutu dihamu. Saya penggeng sa matua mahamu di nasa luhut pa ituhit aka pinoparmu. Sa diliam madamu gugu do bisuk sa namat na martua di bata. Asa margugu hamu dinalaw pature-ture sa luhut pinoparmu. Sahat tu namar nini, sahat tu namar nono. Naksoni betutu pa opun nami. Tangyang nami opungmu. Marurat moho opung tutor. Marbulung moho tu gicam. Mardaka moho tu siamun, mardaka moho tu abirang. Tubuh anak tu baru mau. Asatung tu arong dongamu dinalaw pa ituhit akan ngulu-ngulu na pinasa na tuhatta tuhamu. Asa doon na usun atas tua-tua. Dakkan yarirang ma napiak itu ngaunan. Badan muna ma nasujari sirang. Tondi muna marsi gonggoman. Asa bicara mata ni hari poltak mabulat tula. Bicara mari hamuna na uli na ringgan. Saya poltak ma akka pacamotan. Asa sasa di solo masama tu betul di 3 ras. Pasaton nami ma perbuni holong nami. Naksongoni anggaran dasar anggaran rumah tangga berekku satu ngatongan di pungwata. Otik susah dia pe na pinasahat ni pungwata. Ulilas ma rohamuna. Asasa sititi masuk pagula-gulang parona otik susah dia pe na pinasahat ni pungwata beredo buru. Saya tuhat tama namang gogi pas amang pergo cenami. Setabi jo tulang adorang so jalur mu godam muna. Gabi. Mau lihat ma ditang yang muna tulang. Ano nung sahat aka pasu-pasu munai marhite ulus herbang nabi nasab muna. Surdu tangan nami majalak kamu dalam nami manobahamu. Adong hatain na tua-tua madok. Dak sudah pu dunia susako balia. Dak sudah sopan hula-hula ia si penon na sosa dia. Mau lo sawani pe panoba nami majalak kamu raja nami. Asah tadi tua-tua don nami. Siti cukup pa golang-golang pangarutna. Mau lo sawani na tabatu paham pargeleng ngomuna tu hamuna tulang nami hula-hula nami sarutna. Debatama namang guhi pasu-pasu. Matutu. Kamu latih matutu dia mau amang baru nami. Gabe tulang. Soalnya dok kamu natutu cung uli jalalas roha nami. Asa dodo nami mason hatan tua-tua. Bakok dodo maralto duluk nomor rubian. Horas mami nama jalo tugad nama dihamu nama ngalian.